Wahima y'amaizi g'omugyera gwa Riizi gumana gakyendeera ahabw'abantu gutahirira kunagamu ebicupa omugyera gukasiisikara kandi ebitongore bitari bimwe na bimwe biriyo nibiteekaho oburyo bw'okugukuuma. Eri izooba abantu batari bamwe na bamwe babyara emiti y'emigano kurinda omugyera gwa Riizi hamwe n'ebyobuhangwa ahabw'empindukahinduka y'obwire. Oho abakuriireho Regi kandi ori mukuru w'abashubuzi omuri Mbarara City Mwijuka Simon Says nashoborra aho Regi. Emiti kwerikuba eri omu tawuni aba sayansi nibagira ngu emiti neruriizinga omwoya ogwa carbon dioxide negwisya omwoya ogwa carbon dioxide. Itwe abantu ogwa carbon dioxide nigwe turikushohoza heru kandi iyo emiti neshohoza oxygen. Dr. Cleophas Karuma Kansiime omushomesa w'itendekero lya Mbarara University of Science and Technology nagira ngu abantu bwa hati batahiriire kandi bashiisha omugyera ogu eki bariyo nibarwanisa nk'itendekero. Aha river abandi bakoresa kubi emigyera yitu egi abandi bwene eine ebizibu bingi abantu badampingamu kasasiro abantu bareta omugyera ogukusavinga egi Mbarara City yona and beyond bareta omugyera gwagira n'amaizi mabi. With the rest of the partners who have been here, Babasita, Nema, Kambu, at least twabyara emiti alongside River Riizi, buffer zone to protect and preserve the environment. Jase Justin atuyishikire omutura nawe wayijumbira omu kubyara emiti yagira ngu kihikire kurinda River Riizi ahabwa amaizi agarikukozesibwa kuruga omu mugyera ogu. Twasharamu kubyara emiti itwe aba Western Cluster kugira ngu turetere River Riizi etayoma River Riizi omu Mbarara ntukitreasuringa munonga so twasharamu kubyara emiti around it kugira ngu amaizi gitu gatakayoma ahabwokuba nitumanya amaizi tugakozesa munonga muri Mbarara omu bintu bingi munonga. Dr. Kansiime nashoborra nibaza kukwatanisa n'abantu b'ekyanga okureebuka ngu barinda omugyera ogu obutashishikara. Itwe nka university okuna nagize ngu kirakukoragana na community ntwenda kureba sustainability plan na strategies eziturateho kugira ngu egi emiti abantu tibagikuura nikyo twayinvolvingira community ko kuba ogiresire omu bintu ebyokuba nookora community tekwijja ekashiisha ebintu ebimwarete when hati with the community members abu twine aha nitwija kukoragana turebe oku turabaasa kusevinga emiti yitu aha bashuma nana enyamiishwa amatungo agakuba ngagirya hamwe n'abantu abakuba nibagira. Ekigendererwa ky'okubyara emiti n'okureebuka ngu bayirinda ebizibu ebikureetwa empindahinduka y'obwire. Aha bwa Tayari West, Susan alina omukisa omuri Mbarara.